kum tu pla iya tu jerwai ka bang ta menta ka bang ni barang nyanang nya te bah ka bang ngala ko jemut ban but yo jisu ni ka tu ngaklem makani jerwai ngaklem tem da astronomy ma dengan tem da blogging bat ka patan jo blogging bang tem ni ka di tu ko bang PIMIAIMI kata mereka padan jong nega blogging jong nega jerwai ngala ko jumut menbut yo jisu asi dan apa yang japi bilang i kan nega diksin menikong ma pin pe ingin video asi pin pat soto ya kata blogging so man chat man pe video ski bangla dapat tai sepang kan ke blogging kana ma pin soto kuno ban tem ye kan nega jerwai bagi ki bang apa nikam hani jerwai kita tang kisi meja nang F nang yang wan yang susi wan yang minor wan yang usi soan seuji tang tu korkom tang ni juai ma an pri yang sin yang sedang lulun ni ma ngala kuding ban buju jisu ngala kud angta di mana wef ban buju hanta pat ban biang usi ngala kunjingo ban buju oh i minor isu ngalam pai din si wanji tang to dengan plugin ni ma kemana pidam usi nai pidam usi pen plug usi kemudian yang ni bias bentar urut non ma jong si ni tapi nak tem tu sai basan ma ini ki we sai pat pitem ni sai balai ba bat bani kong kini ulum ki ini sempriak ti ni itu pendek ben tu ni pada kamat ki rentang yo ni sai ba normal pa pitem si pitem no tu sai basan pa pitem f kema pitem no sai ba sa ma kani ti ngabatai kani ti kaman kan pitem tu piban sai basan antap pitem yang si tu antap pitem yo e minor yo ni di sai basan mau e minor pitem tu dia nak tap pada perpai uji pat di usai uban rima usai ban rima kan payang tu di usai ban rima di ngangai ini jembatai barit bilengkot jangan si layarak bat ngangai tu kelas utuh si dah pidan gitu ngijing pilak ban pau hai komen sampai si ngalak man kampen suk cucu ya ke jembatai bat senang praktis ya ni cerwai si pilak ban pedan kam ini nak ngijing ini lagi jenis yang lain ini lagi program kita pi ban wai si piso thai ban tem dengan streaming ketu ke plugin nam ta kan ni jiwai ma kidan segwi rekom plugin juga rekom plugin yang ni jiwai dan ketu ke banga nang kena juga ngai kaya pi di seperti sebah sampai bah teman dan di tamang yai minat ruah dan kam tam apa yang nam tam penun borom ya kadang jong trai ngam jong Jesus Christ boleh nak kuyi pi iwi amen.